Мы занимаемся, мы стараемся, чтобы он занимался, развивался. Разные игры там с игрой развиваем ребенка. Я хочу, чтобы он развивался как все. Учился, чтобы быть в обществе. Им очень трудно, социальное. Вот это поведение у них очень им трудно вести себя вместе с другими. Все же учатся, все должны учиться и обучаться, и чтобы развивались все дети. У всех это есть право. Самая ответственность, по-моему, это на родителях, потому что родители для таких детей, родители это все. И руки, и ноги, и глаза, и все. Потому что направляешь, как маленького ребенка нужно направлять, учить, повторять. Всегда идет повторение, чтобы закрепилось это все. Но самое трудное, по-моему, это для родителя. Но когда семья полноценная, это уже легче. Когда мама одна или отец один, ему труднее, потому что нужно и все совмещать, и работу, и учебу, и ребенка. Все нужно совмещать, чтобы успеть все. Но это очень трудно. Ну ничего, справляемся. Гладко никогда не проходит, везде. Пока что мы дали документы, нас взяли. Вот мы теперь на подготовку идем, к школе подготавливаемся. Мечты много. Я хочу в первую очередь, чтобы все у моего сына было нормально. مشکلی ما همین بود که اول ما از این ویا خبر نداشتیم. در خونه قطعی پسرمون رنگ محکم بودیم ده نمیدونستیم که من هم خیلی مرکزها هستن، من هم خیلی چی امکانیت ها هست. بعد به ما همین گفتم ما 2 سال قریب کمیس میگذاشتیم، اجازه نمیداد کمیسمون که پسرمون به مکتب روان کنیم. میگفتن شما تیار نیست پسر شما. بچه من چقدر وای داره ناآرام بیقرار است، سر حرکت است. از همین سبب اجازه نمیدادن. در طول 1 سال تیار کردن فرزند من با همراهی معلمه. پسر من تیار شدن، بردیم ما کمیس گذاشتیم، کمیس اجازه داد به مکتب روان کرد. خیلی پیشروی هست. اول بچه من هیچی نمیفهمیدن، یگان چی را حس نمیکردن. ولی همه چی خدا به شکر میفهمه. وقتی ما اول در ترانسپورت میشتیم، وقتی گردش میشد بچه من گریه میکرد، میترسید، میلرزید. ولی خدا به شکر خودش خیلی ترانسپورت سروش دیده، کرسی ده نشسته، یگان ترس و وهم ندارد. خیلی چیزا را از جا یاد گرفتیم. من خودی من آموختم، تجربه کردیم. سیمفونش نقص قبول کردن پسری من. پسری من گفتم که سر حرکت ناآرام، در وقت درس 1.5 ساعت میشتیم با معلمه اجازه میداد که کمتر گشته بیاد. هم سیمفوش طلب میکردن که ما رفته با همراهی سودایس بیرون گردیم و بیایم درس کنیم. جهان بینیشون وسیع شده بود. بچه من وقتی نه سیمفوش درس با تخته سینت میبرن، بچه من هم خیلی نمیفهمه، بوره میگیره یک تختی راست میکشه. وقتی به یگون مسئله حل میکنن، یگون چی وای میکنن، بچه من هم رفته یک تختی راست که یگون چی خودش وای میکنه. با این طلبه‌هاش سیمفوش دفتر پیش معلمه میبرن. بچه من هم وای دیده دفترش برده معلمه در نشان می‌دهد. هیچ کار نیست که در دنیا نشود. فقط این در دست ما والدین که کوشش کنیم و از پشت فرزندمون راه گردیم. پرینسیپ اینکلوزیوی به جامعه مهربانی رو، یکدیگر فهمی رو، صبر رو می‌آموزد.